Tan migawo mar ohala matindo Wycliffe Oparanya opuo chung' mar kuku mar ODM mar chako twak e kind ODM gi UDA ka ji ochiko yiero maduong' mag 2027. Kowuoyo Navakholo, Oparanya otielo ni maneno gai mar ODM osendo Raila Amolo Odinga emano otelo ne duond bura mar ODM donje sirikal kumano ODM owinjo dhi nyime siro kendo tiyo kod piny owacho mar William Ruto. Magi owacho kinde ma paro mopogore opogore osebedo kawuok e kind jokanyo mag ODM ewi ka owinjo bed ni gidhi nyime siro tend William Ruto kata ooyo anyata yiero maduong' ma 2027. William Ruto kwa sababu tuliwachwa kule, na wakati huo hatukuwa na agreement baina ya William Ruto na Raila Amolo Odinga. Ni kwa sababu Raila ameenda, tumeamua kupitia kwa Central Committee paka wakae chini sasa tuandike mkataba. Tukifika 2027 tuwe na mkataba baina ya UDA na ODM. Mnasikia? Mkataba. Vyama zitaendelea vile ziko. ODM itaendelea kivyake. UDA itaendelea, lakini watakuwa wanafanyia kazi pamoja vile wanafanyia kazi sahihi. Mimi nataka kusupport mkutano wetu wa Central Committee. Vile wamekaa na wamesema ya kwamba sisi sasa tumekuwa kama wale watu tuko come and stay. Ile mkataba yetu sisi na UDA ni ile ya come and stay. Sasa tuweke chini kalamu, tuandike mkataba sawa sawa ya kutoka saa hii tukiendelea mbele 2027 na kuendelea mbele tufanye kazi pamoja.